Glasanje za parlamentarne izbore na teritoriji opštine Smederevska Palanka počelo je uredno, kako to zakon i uredba i uputstvo propisuju. Sva su biračka mesta otvorena, krenulo se sa glasanjem. Za sada nemamo nikakvih problema, osim ono, znate kako to već ide. Imamo prebrojani listići, imamo dosta postera, malo dok se birački odbor uhodao da uredi biračko mesto i glasanje teče bez problema. Čak od obično ranije godina smo imali primetbe da veliki broj lica nije upisan u birački spisak. Od jutro smo imali samo jednu gospođu koja je dolazila da se proveri sada, a ne pre nego što treba se proveri, tako da za sada, da se ne ureknemo, sve protiče u najboljem redu. Prve rezultate izlaznosti imat ćemo negde posle 10 sati, jer tek tada imamo neku sliku, ljudi tek odlaze, kreću, glasaju. Proteklih dana ste pričali dosta o obaveštenjima ili pozivima. Kako je tu situacija? Da li su građani informisani? Da, evo upravo kad ste vi ušli i razgovarala sam sa jednom gospođom koja kaže da je kasno stigao poziv. Znači ja još jednom kažem i molim glasače, sugrađane da ne shvate to obaveštenje kao poziv. Znači to je samo obaveštenje o vremenu i mestu glasanja. Svaki birački odbor je dužan da ih primi na glasanje ukoliko su upisani u birački spisak, ukoliko nisu sigurni na kom mestu biračkom glasaju, obzirom da nisu možda dobili to obaveštenje, neka zovu nas na 310 437, mi ćemo im reći na kom su biračkom mestu upisani. Dakle, nije u pitanju poziv, nego obaveštenje o vremenu i mestu glasanja. Što se tiče epidemioloških mera, da li je tu sve u redu? Sad ću da vam i to kažem, mi smo ovih dana kontaktirali. Krizni štab je na početku kampanje i davanja uputstava kako će biti odvijeno glasanje imao preporuku da se glasači nose maske i rukavice. Međutim, od pre 3 dana je RIK doneo zaključak da moraju birački odbori i birači da koriste maske i rukavice, ali su nam stigle nešto kasnije nakon podele izbornog materijala, tako da smo mi juče što razvezli sa našim automobilima, što su predsjednici biračkih odbora došli da uzmu, razvezli maske za birače, rukavice za birački odbor i maske takođe, i za svako biračko mesto alkohol kako u flaši i alkohol u doze bočicama. Birački odbor ima obavezu da svakoga dezinfikuje na ulazu i da mu da masku, a sad birači, ja se nadam da će se pridržavati mera zaštite, imaju postere koji ukazuju na to koliko da treba da nose maske, zasebne rukavice, koliko treba da budu udaljeni jedan od drugog da bi se svi zaštitili. Htjela sam da kažem još nešto kad se radi o glasanju osoba koje su COVID pozitivne. Znači, zaključak koji smo dobili od Republičke izborne komisije ne izostavlja i ne izdvaja osobe koje su pozitivne ili se nalaze u samoizolaciji. Znači, te osobe, ti birači, ako budu zvali da glasuju kod kuće, birački odbor je dužan da izađe na glasanje i omogući glasanje van biračkog mesta, i to na taj način što će se ponašati kao što smo se ponašali u toku vanrednog stanja. Znači, poneće sve što je potrebno za birača sa rukavicama i zaštitnim maskama, naravno, stavit će ispred kuće na nekakav plato, sto ili ispred stana, birač će da obavi glasanje, naravno isto sa maskom i zaštitnim rukavicama, da ponovo spusti na nekakav sto, ogradu ili ispred vrata, birački odbor će rukavicama to da uzme i kad donese na biračko mesto, naravno opet će sa zaštitnom opremom da ubaci glasački listić i potvrdu o glasanju van biračkog mesta na odgovarajuće mesto. Što se tiče onih građana koji iz drugih razloga ne mogu da dođu? Građani, rekli smo pre neki dan kad smo pričali, znači kogod ima zdravstvene probleme, koji je invalid, da te vrste da je nemoguće da dođe na biračko mesto, a nema pomagača, slepa, slabovida lica koje nemaju pomagača i stare i nemoćna lica, gde ne mora svako staro lice da bude i nemoćno, ali ukoliko se javi biračkom odboru, birački odbor je dužan da ode na lice mesta i da omogući takvom licu, odnosno takvom biraču da glasa. Mi smo preko radnog tela dežurali u petak i u subotu i određeni broj smo prikupili prijava koje su prosleđene juče sa naknadnim izmenama, dopunama, zaštitnom opremom u kovertama prosleđeni predsjednicima biračkih mesta, tako da oni od jutros već imaju one prijave koje su išle preko radnog tela, a građani će se i njima prijavljivati do 11 sati. S tim da vam pravo kažem što i mi primamo prijave i jutro se građani, retko koji građanin da ima broj telefona predsjednika biračkog mesta, da budemo realni, tako da ćemo mi da pomognemo građanima koji žele da glasuju, odnosno koji ne mogu. Imali smo recimo situaciju, i to je zaista očigledno, da se dosta javlja građana koji glasaju u arhivu. Logično je da po onim stepenicama starije i nemoćna lica nikako ne bi bilo u mogućnosti da dođu i da svoju građansku dužnost ispune, a žele da to učine.